Pozdrav svima, ja sam Dajana Milosavljević i danas ću vam odgovarati na neka od vaših pitanja. S koliko godina si počela trenirati rukomet? Rukomet sam počela trenirati sa 8 godina, znači u drugom razredu osnovne škole. To je znači 17 godina treniram rukomet. Kakav ti je bio početak karijere i kako si se tada osjećala? Pa moj početak karijere, naravno kad sam tako bila mlada, do tada još nisam ništa shvaćala ozbiljno, sve mi je to bila neka zabava, druženje sa prijateljicama. Ozbiljnije je počelo u toj mjere kad sam otišla od doma, smatram to tako iz Rijeke, sa 18 godina, gdje sam otišla prvo u Sesvete i bio je iskreno izrazito malo težak početak, jer otiđeš od doma, misliš da će sve biti super. Na kraju nije baš bilo tako, ali sve su to neke iskustva koja naučiš, koja te ojačaju, tako da s godinama je sve bolje teklo, sve bolje išlo i došlo je do danas. Jesi li razmišljala o igranju na nekoj drugoj poziciji? Pa možda desni vanjski nije baš moja najprirodnija pozicija koga najviše igram. Razmišljala sam i voljela bi igrati možda malo više srednjega, ali naravno sve za ekipu, tako da i sada se vidim i na desnom vanjskom kao i na bilo kojoj drugoj poziciji ako treba igrati. Koji ti je najveći rukometni uzor u životu? Pa iskreno baš nekog izrazitog uzora nemam. U svakom pokušavam izvući ono najbolje od njih. Naravno da se divim nekima, naravno poput našeg Ivana Balića koji jednostavno je uživao u toj igri i njemu je sve to bilo uživancija i s lakoćom je radio, do Nikole Karabatića koji je sve dao svoje u treninzima da bude takav kakav je. Tako da, eto, ne znam, nemam nekog izrazitog. Voliš li igrati na domaćem ili stranom terenu? Pa svaka i domaći i strani teren ima svoje prednosti i mana, ali svakako bi odabrala rađe domaći teren pred našom publikom gdje se osjećaš nekako opet sigurnije i moćnije, imaš to je neku dodatnu snagu koju ti publika donosi. Koji ti je najdraži gol koji si zabila u svojoj karijeri? Pa i tu moram reći da nemam baš neki izraziti gol koji bi izdvojila, zato što nije bilo za, ne znam, osvajanje nekog trofeja ili nešto, tako da neki izraziti gol baš koji sam zapamtila nema. Koji ti je najdraži gol koji si zabila ove sezone? Pa tu bi mogla izdvojiti možda evo zadnji Cepelin u Njemačkoj, Tiringenu, protiv Tiringena. Tako da, eto, volim te neke atraktivne golove, pa ako se ja nađem u njima, oni mi ostanu u dobrom pamćenju. Koja ti je najdraža suigračica? Pa, najdraža suigračica isto tako nemam, sve smo si dobre, s nekim se više družiš, s nekim ne. Tako da imam neki malo uži krug s kojima sam malo bolja, ali opet između svih njih ne mogu izdvojiti nekog i mislim da ne bi bilo opet u redu da izdvajam jer smo se sve relativno jednako družimo. Da li bi se ikad tetovirala? Da, definitivno da, imam malo dvojbi bi i ne bi. Strah me da ako krenem se tetovirati da ću htjeti samo više i više, još i još. Tako da još se dvoumim, ali imam neke ideje, par ideja koje bih htjela si istetovirati. Imaš neki skriveni talent? Pa, mislim da nemam. Mislim da nemam i ono što znam raditi vrlo dobro između rukometa je, smatram, relativno jednako kao što drugi ljudi rade u svom normalnom životu poput kuhanja ili nečega. Tako da mislim da nemam neki wow skriveni talent. Imaš li braće i sestara čime se bave? Imam starijeg brata, 3 godine, plovi na brodu i to je to. Kako izgleda jedan dan u tvom životu? Pa sad ne znam da li mislite na danu kad je karantena ili kad je normalno. Kada je normalno, znači kada imamo 2 treninga, se probudim, doručak, trening. Nakon treninga odemo sa suigračicama na kavu. Nakon kave na ručak, nakon ručka popodnevni odmor. Nakon popodnevnog odmora opet trening, zatim večera, možda koji film ili serija i spavanje i spremanje za sličan novi dan. Koja ti je najdraža serija? Pa trenutno serija koja je zaludila svijet je Money Heist, tako da tu bi izdvojila i Westworld gledam trenutno koja mi se isto sviđa. Tako da, eto, te bi dvije izdvojila trenutno, ali ima puno dobrih seriji.
Da bi li se usudio prijaviti na neki kviz? Pa volim nova iskustva, voljela bi se možda prijaviti, ali trebalo bi netko vjerojatno da me potakne na to, jer nije da sam onako, idemo, ali zašto ne iskusiti nešto novo. Imaš li kućnog ljubimca? Kućnog ljubimca nemam, moram reći nažalost, zato što voljela bi imati psa, ali jednostavno trenutni način života mi to ne dopušta, jer bi pas većinu vremena provodio sam, ili bi ga morala voditi kod nekoga da ga čuva, što ne bi voljela, tako da ću to pričekati dok ne nađem si neku zajednicu gdje ću se stacionirati i gdje ću moći imati psa i provoditi većinu vremena s njim. Voliš li kuhati? Koje ti je najdraže jelo? Volim kuhati, iako kad imamo 2 treninga i puno obaveza mi se iskreno previše i ne da, tako da, ali volim kuhati nešto novo, isprobavati. Najdraže jelo, pa možda bi izvojila, stvarno volim meksičku hranu, pa bi izvojila tortilje. Eto. Hvala vam svima na pitanjima, nadam se da ste zadovoljni sa odgovorima. U komentarima možete napisati sviđa vam se ili ne i možete napisati koju bi sljedeću svu igračicu voljeli ispitivati i postaviti pitanja. Pratite nas na našoj Facebook stranici, na Instagramu te na našoj web stranicama Relko Podravka.